زنبیل فروش کوڕی میری هەکاریان بووە بە حوسنێ دنێ خۆرتێکی پڕ بەدەو بیە دناو دەوڵەمەندیەکە مەزندا کێف و زەوقا خۆ دنێڕیا هەر دایم کارێوی سەید و نێچیر بووە gelek caran wextê xwe bi Seyd û Nêçîrê derbas dikir. Dîsa rojekê li Seyd û Nêçîrê vedigere bi hespê xwe yê şînboz ji zozanê hekariyan xwe berdide deştê. Gava ku di deştê re derbas dibe piyê hespê wî di erdê da diçe. Gazî xulam û xizmetkarê xwe dike dibêje bînin tevrûbêran vê derê bikolin hela di vir de çi heye? Gava ku wê derê dikolin bala xwe didê merzeleke û di kêlik li serî ye. Li ser van kêlikan nivîs heye. Li gorî nivîsê pir sal û zeman derbas bûye û kesê ku di merzel de ye xortekî 35 salî ye. Hê kefenê wî tiştek pê nehatiye. Gava ku kefen li ser çavê wî bilind dike di orta eniya ceset de zîpik bi zîpik xwêdanê dibîne. Ev yek jê radibe wekî êş û elem radibe berê xwe dide mala xwe. Dê û bavê wî têne pêşiya wî dibêjin heylaw ev çi halê te ye? Gazî li doktor û hekîm û loqmanan dikin û nakin jê re çarekî nabînin. Diya wî bi her du destan li çoka xwe dixe û dibê Gazîkin bila şêx û mala top bilne dîwanê ka binêrin hela derdê wî lawê me çi ye? Li derdê wî mêze dikin devê kitêb û Qur'an û hedîsan vedikin di ser wî de dua dixwînin lê tu feyde nake. Rojek ji rojên Xweda du heb derwêş lê dibin mêvan. Dibêjin ka bêje gelo te çi dîtiye? Dibêje min îbreteke wiha mezin dîtiye. A ku ji merzel derketiye pir sal û zeman tê de derbas bûye lê hîn jî xwêdan li ser eniya wî bûye û tiştek bi kefenê wî nebûye. Dibêje ecêbeke pir giran bûye û li ser min bûye êş û elem û derd. Van her du derwêşan gotine ku ew ê ku rehmet kiriye bi keda helal şixuliye lewma tiştek bi cesedê wî û kefenê wî nebûye. Kelecaneke mezin li zembîlfiroş digire navê zembîlfiroş Mehyedîn bûye. Dev ji mal û milkê xwe berdide qerara xwe dide ku ji ew rûpê de debara xwe bi keda milê xwe bike. Radibe bi destê jin û zarokên xwe digire dikeve ser rêya deşta wanê û tê li wir ji bo firotanê zembîlan çê dike. Gund, çiya, deşt û kolanên herêma wanê digere li van dera zembîlan difiroşe û debara mala xwe pê dike. Dema digeriya wiha digot zembîlfiroş selika tînî kûçe kûçe digerînî nan û avek pê distînî kulfetê xwe didebirînî. Li deşta wanê muddetekê disekine û pişt re berê xwe dide geliyê tetwana rengîn. Çendekî li tetwanê li ber devê behrê dimîne serê xwe datîne pir xewnên ecêb dibîne. Di xewnê da yek jê re dibêje tu yê bikevî geliyê bi Tilîsê gelî bi gelîye tê de mezin bûye cotek welîye yek Şêx Şeabedîn e yek Seyd Elî ye. Ji geliyê bi Tilîsê derbas dibe tê li ser ziyareta Weyselqiranî barê xwe datîne. Di wir re jî derbas dibe berê wî dikeve êlehê ku wan çaxan wekî gundekî bûye. Çendekî li wir disekine bala xwe didê deşteke pir germ e. Mêş li wir pir bûne tebatî pê nakeve berê xwe dide Farqînê. Li Farqînê li kêleka sûran ji xwe re kolikekê çêt. Di vê kolikê da zembîl û sêlikên xwe çê dike û nava bajêr digerîne. Xortek jê re dibêje tu yê herî kûçeya sûka mala Mîr wê li wir zembîlê te pir bên firotin. Gava berê xwe dide sûka mala Mîr xatûn wî bircê bilind dibîne û bi dilekî na bi hezar dilê aşiqî zembîlfiroş dibe. Zilamekî gelek bedew bû. Bi carekî heş ji serê wê çû û dilê wê kete zembîlfiroş. Gazî berdestiya xwe dike û dibêje
هر گازی که وی زنبیل فروشی بینه ورا. گاوا کو زنبیل فروش هات جم خاتونی سلاوک لخاتونی ودا و بششوازی لخاتونی و در دورا ویدنیره. خاتون جیرا دبیجه ای زنبیل فروش کرم که بیجه قیمت سرکی خوب بیجه یه مزن بها بیجه یه بچوک زیران بکشه کرم که سر مصلحته دور روژه قیامته. زنبیل فروش لی ودگرینه دبیجه ای حرمتی از توبه دارم توبه دارا ربی جبارم واللهین از ربی خو قد نکارم. خاتون دبیجه ای زنبیل فروش کرم که شونا میره بکشینه قلونا میره لمیر حرامه لتا حلال به کرم که لسر مصلحته کو ازو تب هور هرن جنته هی دور روژه قیامته. زنبیل فروش دبیجه وی حرمتی وی حرمتی توبا خودی لقاف کتی تا از برمه هلاکتی ترسا من اوش شاه قدرتی. خاتون دبیجه ای زنبیل فروش لاوکی عباسه بتنا در پیو کراسه از قسم بکم ذات ربی العالمین دی ایرو جوی دستی نابی خلاصه. خاتون چاوی خو لقوراش اشکاندیه هر چار دری لی گرتنه کو زنبیل فروش ریا روی نبینه. زنبیل فروش رادبه بقسطی مسین جید خوازه در کول سر برجی بلند کو 1500 متر بیه ریا روی تونه بیه هر چار دری جی لی گرتی بونه. زنبیل فروش کلک عدس بو هرس بو و گوت جمالی بگر حتی مزلی هر ریک دچه جبر جا کلی. زنبیل فروش هفراز دنیری ضعف و ضعف لخودید فکری برجیر دنیری دکوگری گلک خاتی رونشت و گری. سری خو بلند که لآسیمانا میزد که تبیجه یا ربی زاروک من تمامی تسلیمی تنه او خو بسر بانه برچانده تاویج خواره. رب العالمین فرمان داده یا جبرائیل تیری سفک خو بگینه وی عبده بشک داین عردکی نرمک بلا نیشه. گاوا کو زنبیل فروش جسر 1500 متر ویدا دسر برجه بلند خو برده خواره وکی کو بکوه لسر لحیف و دوشک هند کوارده. رادبد چه مالا خو زارو کمیتین پیشی دویجنی کانی بابو حقی سیل کمه دویجه لاو خاتون سیلک ستندن جمن بزور من او سپارتیه ربی لجور. بیرک از زنبیل فروش دی دویجه ای زنبیل فروش زاروک تب هم تینه هم برچینه. زنبیل فروش دویجه حرمت تندوره که داده هوا ساریه حتی نی زاروک دخوده چون. گاوا کو دوی تندوری ود که طعما جنت جی درکتیه گوتیه بخون حتی کو قیامت چی بیه. وقتی زنبیل فروش ودگرم مالا خواه خاتون قوراش خود ده با خواه او وید شوپینه حتی مالی دوره بسر مالا زنبیل فروش دگره چقاس زیر و زوالی وی هبن توان ده پیرکا زنبیل فروش کجبونا شوکی تمیره وی رازی لیجبیر کریه خرخالا لنگی خود در نقستیه. پیرکا زنبیل فروش مجبور دمینه و داخواز خاتونی قبول که و جیان داتینه شفتاریه سترک لعاصیمانا تونه. خاتون خو کلک زنبیل فروش دریجد که اشقی لسر زنبیل فروش خستیه جه طعام جنتی طعم کریه کیفاوی هاتیه دبیقی پیرکاویه خود کلکاوی تدریج کریه. گاوا کو دستی خود داویج سوتیه وی لنگی وی خرخالا لنگی وید که و دزانه کو خاتونه همه جناوه جیاراد و دروه بری خود ده چمه مال آبادی کو چمه کی پر مزم بیه. دوی چمی ده گاوا کو درباست به زنبیل فروش بالا خود ده خاتون دویه. گاوا کو چم درباست به لبنه قوزلخ گانیا روال هبیه. دوی دارید سکنه
فلتیناوی ji destê xatûnê tune bûye. Serê xwe bilind ke li asîmanan dinêre û dibêje: Ya Rebbî, tu bi hurmet û celaleta navê xwe bikî. Tu ruhê min li vê derê ji min bistînî û me bi destê xatûnê re bernedî. Li wê derê emrê Xwedê bicîtê û rehmet dike. Xatûn diçe ser cesedê wî, di ser de digirî li şûna stêrkên wê xwîn ji çavan tê. Li asîmanan mêze dike û dibêje: Ya Rebbî, te bi hurmet û celaleta navê xwe bikî. Ew nefrên ku zemirfiroş kiriye û te jî li ba xwe qebûl kiriye. Tu wê nefrê li min jî qebûl bikî. Xatûnê jî li keleka zembîlfiroş li wê derê rehmet kiriye. Mesela zembîlfiroşî li ve xilas bûye. سكوم حلات جرينا سكوم حلات جرينا سكوم حلات جرينا قل خاتون برجد مينا عقل دچه سودا دمينا عقل دچه سودا دمينا زنبیل فراش لاو که درویشه ربنو لاو که درویشه کرم که تو وره پیشه بای زنبیل آغجی بیشه خاتون وستو بدارم حرمت وستو بدارم از جرب جوری نکارم زاروگ برچین تبل ماله زنبیل فراش لاو که عباس ربنو لاو که عباس دانا در پی و کراس تج دستم نابی خلاصه خاتونا گردن بموری دلالا گردن بموری شخل نابب کتک و زوری شخل نابب کتک و زوری زنبیل فراش لاو که فقیر